Aman Bandu kamu beri kami lebih lena ijan bebas kata pengangalondai labuli kekurangan kami ngisi kurang kami puang kelimbu melala kami je la ikut mamindu bagai gia menjuah-juah kita. Selamat kam perjauhkan kempu adikku begindai ngau cair metua nih cair metua susah mama ngocor metua susah berbinaga kam panggang du tiap hari laku 10 kilo amin mekin endam lebih kata man Bandu kam beri kami sehat arah kakak tua pecirum ya kuda je aku gedang minta ukuran naik andai aku bagi jam 11 ngosrakan man sidi beru ni lakam sekalatih bagai gia lurale aman Bandu kempu Nai ngomboy derbih nari karena kata telah olah keri mabuk narkoba ilah keleng ate dagingnya ilah keleng ate orang tua lah keleng ate dehara kelengi lebih wan Bandu olah git ku sedempar-demparna lebih maka aja kami kelengi indu adi perjauhun adi teh kampe tendula keleng Bandu perjauhun doe murlanaina baji kam tiap wai ruar kembu berginting ke rumah kam karune mabuk utah ndu man ulihin lepas buat ndu beruginting agak-agak Meseria tapi kamlah ni baru belajar beri-beri kami bicar 10 pe kami je mamane arah mamandoe adi na guat yang cakap na bagai adi lepas adi simbra iya nina maka terbeluh kam nandangi kembu berginting bagi ni nandai kape uwe ni anda di berginting kugiara latih adi uwe saja ruwat aula adi nambah berginting laus kukut dai langku juma mulih kari buri hinai seluar lanai tetap na ayondu na indung gernena melket entahlah rehin entahlah tapi di melket bangsa rehin ka pagi ku juma lawunin narapai kamerahin tipe beruginting Muhammad Mahuli Melias Metami sadan tas kebiarna merawa beruginting enda kai sampingna seuh yaman banta beruginting tipe na adinggit kita ngelawan ni sakempu endam ya lagi dang bolang rana was berjawundu Iplimik libata pagi anak dilaki jadi gubernur anak diberu jadi dokter lah tambarina pagi mamak doe adi nutu nangkih mayang nu gudalan ini calak marudang mayang rai egrek krek nak tak nutu cimpa elan elit gundari tukur gede tepung guls-guls dan laut je ngono lan elit bagenda madinnya jadi gubernur si dilaki si diberi jadi dokter lah tambarina pagi takrina aku pela gudang rana buai wujur apa yang kita nambah isa